салом дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам як порчаи репортажи журналист Завқибек Сайдаминӣ пешкаши шумо гардонам. И ҷавоб ба ҳамон як қисм мардуми қирғиз ҳастае, ки дар комментарияи видеои пештара беҳад гапҳои ганда нависиданд ва гуфтанд шумо моро ғорат заде, хонаҳои моро сӯзонде, вале дар асл ин хел нест. Якм ва ё сар карда буданд. Дар ин ҷо журналист тадқиқот бурдагиай ва дар наворош нишон медиҳад, ки дар асл чӣ хел шудагиай. Масалан ва ё видео кардагиянд, аввал сӯзонда гирифта рафтагиянд ва хашму ғазаби тоҷикоро баланд кардагиянд. Хулоса видеоро ози худтон тамошо кунем, фикру ақидотонро дар комментария бинависед. Дар ин ҷо бо як мусафири нуронӣ, ки дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунад, камтар қисса мекунад, ки чӣ хел қирғизо дар ворух пайдо шуданд ва чанд кас буданд аввал ва чӣ хел ҳамин зиёд шуданд оста оста. қирғизҳо аз сӯзондани як хонаи тоҷик навор гирифтанд. дар ана ҳамин гузаргоҳ сабт карда шудааст ва онҳо баъди сӯзондани ин хона аз ин ҷо фирор намуда навор кардаанд. Chiqla Ahtatır. Çık barınızlar ey. Ya büttü. Hatta hiç kimse yok. Tacikler buna. Boş. Kam megufte ki дар хонаи ки қирғизҳо сӯзонданд чӣ қадар маблағ ба шумо зарар расонданд? маблағ наздики ҳами 300 000 сомон маблағ зарар расид. ҳай коркунони ҳукумат омадан ҳисоб-китоб кардан, ҳамаша навистанд, аз ҳамин қошиқ сар карда гӯем то ҳами хона. Чанд нафар зиндагӣ мекарда? инҷа мо қатъи 2 фарзанд дорем, фарзандо қатъи заношон зиндагӣ мекардем, 3 набира дорем. баъд ин рӯзое ки хонатон оташ гирифт, куҷо зиндагӣ кардед? ҳозир хонаи акам дар ин болода хонаи акам аст, акам дар Россия. ҳозир ҳамонҷо зиндагӣ кардем. саломат бошед акаҷон. ном фамилиятон чӣ буд? Шокиру Баҳодиру Нусрат. зинда бошед. ба ҳавай ҳамонҷо қирғизо кӯчунда оварда ҷӯргит шида гирифта ва шинида намедиҳад. бобо то соли 1970 набуд қирғиз дар ин территория ворух? набуд. албе кӯйна анда буд. танги кӯйна мегӯ агар биёд дасти ростанда айко аинҷа ро дасти рост авусун берга дасти чап. яъне то ҳамагӣ то соли 1970 дар ин ҳудуди деҳаи дар ҳамин ҳудуди ҷамоати ворух ҳамагӣ 20 хоҷагӣ қирғиз буд. охир 15-20 хоҷагӣ буд. колхози мо дохил мешуд, кануни мо розӣ нашуд. чӯпона буд, нолаи мо мешуд. ино чӯпон буданд, яъне муваққатан истоданд. ин аввалин бархурд, аввалин ҷанг бо қирғиз ба чӣ сабаб шурӯъ шуд? яъне қирғизҳо омаданд соҳиби замини тоҷикистон шуданд. ин дар соли шӯравӣ буда аввалин ҷанг. омадан бо заминҳоро гирифтанд. اما سالهای 75 74 می همون وقت ҳамин даврони шӯравӣ буд. масалан шӯравӣ аз ки ҷонибдорӣ кард баъд ав шабрӯз, вақте ки масалан қирғиз хуб замини тоҷика омад даъвогар буд? комиссияи ҳарду ҷумҳурӣ омад, комиссияи қирғизҳо ҳам сардораш рус буд, Новичков. яъне мо хадос яъне комисс ҳардуш ҷонишини раиси шӯраи вазирони ҳарду ҷумҳурӣ сарвари ҳардушуди комиссия шуды, ҳардуш урус. ҳардушам урус. заминаи ободкардагии мардуми мои наздик 400 гектар замине ки кишба тайёр ниҳолкардагии ҷои қирғиз гирон доданд. ана ҳамин кити оҳиста оҳиста равои сафар зиёд шуда омада ҳамин хона дар сохта рӯз ба рӯз сол ба сол часкон яъне худома буд шумо рафти сангаш меи коргар будед. اگر رفته باشه اومده باشه تو نگه مزار قرغزو های برو برو چسکا بلندی دستی روست. оли ҳам ҳамон боғое ки همه بروده تو که باغه این همه چوسا گشتره نگشته اول برگیتی موا برگیتی موا برگیتی دا 20 گشتر زمین دودم که همون رو آورد کنید مویو تا همون مزار باغه خندشتی اینجا او چخویا برده پاتوفته لبی دایره و عبد و فدونده عبد که بروده با نکه همچنان جنگ شده باوانی 74 بوده جنگ شده و که همه کمیسا و اومده 400 گیتر زمینی همون کورم بولو کشب تایار کشب تایار این برگتی مهم 20 گیتر دورده زمینش تایار که سنگوش چندگی همیشه گره باوی گتا نتونسته اینجا یک سوال چون دارم. همون خرقزو هر کجا اومدن. اینجا یک سوال دارم.
همچنین تیری روزگار دیده به نظر شما همسایه های قرقیز میارزن که در بر ما همچون آرام صلح و ثبات زندگی کنیم یعنی اونا صلح هم میخواین یا تاریخ زندگیتون بگید آخه طوری قرقیزا علم جنگی بدگی کوینه واس مروسا و بود امی وای با نمازجمه و می اومدن توی و می اومدن بعد همو جنگ سر شده همو 400 هکتار زمین یه قرقیز دو که این قرقیزای کوینه هم هوای و وابسته شده برافت مون یعنی شما بابا یکم رفت و آمد نه در توی نه در چی یکم رفت و آمد با قرقیز ندارین طول اینقدر سالها نه پیش دوری همو از بود هم جنگ 75 تا هم جنگ سرشوی بودگی ایسه سونی معامله و گندش و مروسا وای شده همچنین تیری روزگار دیده راه حل در چی میدونه شما کدوم راه حلش چی است حالش همه که همه قرقیزا که یک درست مروسا نیامینه یک حسابش و او افتاد یعنی بابا جان گفتنه که قرقیز روی مروسا و روی خیلی نمیفهمه نمیفهمده و او پوچمانچی و او دولتش نه دولتش با ینسه روس‌ها هم برآورده دکار اونجا البته او چه چیزی اومده همه سرانی از او اومده هر کجا مال ازبکستان هم رفته بود مال ترکمنستان هم مال اومده تاجیکستان هم اومده و کرد مروساش نیده و او حرکت میکنه که یک وجه زمین همه تاجیک گیریم اگر 1 متر گره و 2 تا اولاد گجایی که نباشد و میکنه میگوید همون تاجیک زمینش وای کاشته و او نه دولتش نه و او وای کوچمانچی میگودو اگر فهمیده که دیگه وقتش سال 1800 گدیته اطرافای 800 از ساحل دریای ارتش اومدگی اینا ارتش اینا منگولیا از طرف منگولیا ایتو همون روسیه دیپارتمنت سکارگی وقت آخه اما ینسه یا مو سنترالنی آسیا نو خواهش دو ملت بود دیگه تاجیک ازبک قرقیز ملت بود دیگه اینا وقتی که اومدن بابا وقتی که یکم بار اومدن همون چند نفری که خواستن در اینجا بشینن از شما پرسیدن از همون سالای چنده که اومدن از این مردم تاجیک پرسیدن بشینن گفته که در همین زمین شما مثلا منزل کنن اوه اکل اومده امیجانده گفتم که همون کویننده ها همش ساله گشنگی بودگی اومده مردی اومده اومده مولی توجیکا و میپوید همه او افکاتش از توجیکا بوده گشته بود سکه 10 خوجیکه 20 خوجیکه بودن وای او تنگی کوینه میگو وای او نواش نه وای نواش با اومده که همون وای کایگه تاومی همون قرقیز ناموم دیگه تاوم ترمیشه اما اوزو که آورده همون وای با کایگه که همه گریزی وروخا شما وای کنیتون گفتم اینا محبوسان سابق بدن نه که اومدن اولین بار محبوسان سابق هیچ بار کلان سالو کوشش مثلا قطعشون صحبت کردن هم کلان سالو که مثلا جنگ همین چیزا خوب نیست یکی قرقیز نمیفهمم نمیفهمم گپای بسیار گفتگی آخه بسیار گفتگی نمیفهمده و قرقیزا گوش نمیکنن خب میگود پدر با جنگ سر خدا نگهبانتون